tagnaan na to im pagpangadji hamawdu ahamiyatu islahil qalbi wa bayanu ba'di a'malil qulub. Imana si mawdu pangadjiun na to insyaallah subhanahu wa ta'ala amuna in kahalgaan sin pagdayaw sin pangatayan si manusia. Iwan pagpatarang sin mga kaibanan hinang sin pangatayan nato biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Sertain maudu ini kiawa na tuha kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Alam sin kitab aturan si mga salaf kasahabatan radhiyallahu anhum hapag susi iwan paglano sin ginhawabaran. Ay dengan sebab yan yari kita ha maudu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tay muna pangadjian tahalawm si maudu ini pagparayaw sin pangatayan amuna in ahammiyatu islahil qalbi wal inayatu bihi. Perta kawaunta daing ha kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab siya in lawi makaingat harin hawawaran nato tungod pahikarayaw ikasanyang katutaniw di hadunya lawi lawahad law qiyamah. Demikian hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab siya insuntuan nato hakatan pakarajaan lawi luwa na pag-ibadat nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tagnaan nato ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran halam sin surat asy-syu'ara ayat kawalon tagwalo pakawalon tagsiyam. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Adlaw nari na magmumpaat ka to. In panubo ta kiabin tariha dunya bisambiadi nim banus nari na makatawang ka to ha adlaw qiyama. Illa man atallaha biqalbin salim. In malainkan amurain dumatung pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdarasin pangatayan sawasa. Nagdarasin pangatayan malano dahing haununo pagsakutuh pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha ayat ini bitaan kita niyo si mahasus si mahatinggi Allah bang biadiin in kahalga iwan lagu sin pangatayan na to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian nasabut hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasabda niya ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Imana uno bukun ka ibunnal tuud halawm sin jasad si manusia aun dugo nakukumpul idza salahat apabila dimayaw indugo nakukumpul halawm sin baran sin manusia salahal jasadu kullu maraing katan ang gawta barannya dumayaw wa idza fasadat fasadal jasadu kullu iwan apabila isab kumangi indugo nakukumpul halawm baran sin manusia na fasadal jasadu kullu magad in ang gawta baran kumangi ala wahiyal qalbu unubukun paka amuna yung pangatayan si manusia. Diha hadisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitaan kita niyo hatungod kahalgaan sin pangatayan. Yari halawom si daghal si manusia apabila ini dimayaw magad ingkatan ang gawta baran. Magad in himata hipangatud maun pamarayaw. Bang dimayaw in atay magad in lima hipangulin pamarayaw. Bang in atay dimayaw magad in siki hitikang pamarayaw. Magad in katan pangaddatan dumayaw. Sumakawa bang kimangi in atay si manusia. Na magad daysab imata hipangatud pabukon marayaw. Magad in siki hitikang pabukon marayaw. Amo yan in kahalgaan sin pangatayan mga palanggungan na muha agama Islam. Demikian hadis kiaway ta sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu. In aginya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. In Allah subhanahu wa ta'ala di siya umatud papamayhuan si manusia. Iban bukun aturunnya in pangalta si manusia. In malainkan in aturun sin Allah subhanahu wa ta'ala qulubikum wa a'malikum.
pangatayan si manusia iwan hinang. Pangatayan marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan hinang miyagad hadaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini inlilingon ka to sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Tungbasan ka to taniw haadlaw qiyamah indua parakala. Muna-muna pangatayan sin kita niyo bang himinang sin uno-uno hinang ibadat ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in hinang yaun miyagad hapamandu sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kabtangan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Pagpikitan sin fitna in pangatayan si manusia inut-inut. So amining karya sali si manusia magpakarungog sin bukon marayaw. Magpakakita sin bukon marayaw. Inilamod na rin hapagyanon fitna. Na pagpikitan in pangatayan si manusia sin fitna inut-inut. Fa'ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda. Na uno-uno pangatayan, piasinup niya. Bang ibarat tubig inom sin pangatayan niya in fitna. Amuin kya kitaan iban kya rungugan di matong papangatayan, nukita fihi nuktatan sauda. Tumbukan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan niya sin tumbuk itum. Wa ayu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatan bayda. Iban uno-uno pangatayan, diatungan sin fitna, wala timayma, nagmungkar, sabab sin mangi, na nukita fihi nuktatan bayda. Tumbukan in pangatayan niyan, sin tumbuk puti. Hatta tasira ala qalbain. Sehingga in manusia, mahinang dua pihak. Pangatayan malano puti, iwan pangatayan malumi itu. Ala abyadi mislis safai fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Pangatayan puti, nakalando in lano niya. Di siya kugdanan sin fitnah. Bisan aun kiarong ugan di matung mong papangatayan niyaon. Di makamudarat kanya in fitnah sabab sin malanu. Madamatis samawati wal ard sahingga aun in langit iwan sin lupa. Di siya kugdanan sin fitnah. Di siya datungan sin kangian. Sabab sin malanu in pangatayan niya. Nagmumungkar hauno-uno mangi di matungmon kanya. Wal akharu aswadu murbad dan kalkuzi. In hambuok bahagian sin pangatayan itum abuhun siya. Kalkuzi mujakhian biasin sa pantun baso atau luluunan nakikiring siya atau nabubuslot. Pag sa pantun sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pangatayan amuin pasino pun in fitnah waktu dumatong mon kanya nabiasin sa pantun pangatayan itum abuhun in warna niya. Serta biasin sa pantun baso atau luluunan nakikiring atau nabubuslot. Di magmumpaat. La ya'rifu ma'rufa. Di niya namatayma in hinang marayaw. Wala yungkiru munkara. Di desab siya makapagmahukaw sin mangi. Illa ma ushriba min hawahu. In malaingkan amura. In timu pahawa nafsu niya. Uno-uno in timu kawayaan sin hawa nafsu niya na amurat din kabayaan niya. Adapun in marayaw, dumatong maun kanya, nari niya na kaingatan inyaon marayaw to. Di na magmumpaat kanya, in mangi yaon. Dumatong maun kanya, ri niya ramasilang inyaon mangi, in malangkan, amura in uno-uno, kabayaan sin hawa nafsu niya. Demikian mga palanggungan na muhaaka ma Islam. Hadis kaya riwayat si Anas radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul. In kaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpatauron niya in pagpamung, pagpangindua, ya muqallibal qulubi, thabbit qalbi ala dinik. O magpipinda-pinda, sin pangatayan si manusia, patutugain pangatayan kurun haagamam. Tinapangayo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagka siya in magbabaya-baya, na piyangayo niya in patutugon in pangatayan niya, doon haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul, suntuan na to, biyadiin na inkitan niyo. In mapatut subay labi in pagpataod na to simpangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala haduain. Faqultu daing hasababyan nagapamungin Anas radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Ya Rasulullah, nag-iman na kami kay mo, nagkahagad na kami ini ikaw Rasul sin Allah ta'ala. Iban nagkahagad na kami sin uno-uno in napanaog mong kay mo. Daing ha Quran, kaya hagad na mo na inagisin Anas
radhiyallahu anhu. Makna kiyahatihan nila in Nabi sallallahu alaihi wasallam piari rihala sin Allah Ta'ala ring pagpinda sin pangatayan maun pabukon marayaw. Ring sabab yan nakapamung siya fahal takhafu alaina. Uno long ya Rasulullah, kabukaan mo kayan jumatu kamu imbihan. At ineba in sa kaulaulahin doan sila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakapamungin na uno ya Rasulullah. Kabukaan mo ka jumatu kamu imbihan mapinda impangatayan dahing hamarayaw mo pabukon marayaw. Qala na'am. Inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya huun. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Uun bunal tudim pangatayan manusia halawm atau haantara daing mga gulamay sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud in pangatayan si manusia halawm pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Pindahun niyaha biadiin in kabayaan niya. Pindahun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan si manusia hariin diin in kabayaan niya tumup ha manusia yaw. Dahil hasabab yan hinduan kita niyo sin Rasulullah. Sin dua pangayoon sukatun na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na inbihay ni pagpataod sin pangindua. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. O Tuhan ko, magpipinda sin pangatayan si manusia na patutugain pangatayan kuroon haaramam. Kahalagaan sin pangatayan mga palanggungan na mo haarama Islam. Demikian kia riwayat si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inaginya innal qalba malikun wal a'dha'u junuduh. Biag sa pantun in ginhawabaran si manusia biasin sa pantun hambuok sultan iwan sin tindog niya. Innal qalba malikun in pangatayan sultan sin ginhawabaran. Sultan na kura wal a'dha'u junuduh. In katan ang gauta na sundalo niya. Fa in tabal maliku tabat junuduhu. Apabila dimayaw in sultan nagnanakura na dumayaw ray sabing katan ang gauta baran tindog niya. Wa idha khabusal maliku khabusat junuduh. Iwan apabila isab kimangi in nakura amo na yung pangatayan na kumangi in katan ang gauta baran. Bialasin hadisin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabot takain. Angkan, ay mga kahadis-hadisan niya to iban sin ayat, manunjuki kahalgaan, simpagparayaw, simpangatayan, ingatun na to marayaw mga palanggungan na muhaagama Islam, hasupaya karihilan na to halga. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala, mahuli patubtuon na mo dahil dito, insyaallah ta'ala, patan na to dakuman magbalik. Wallahu alam bisawab, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.